Pa evo, pozdrav prije svega za naše navijače. 10. dan, još malo približava se povratak kući. Ostala nam je šta jedna utakmica, nadamo se da nas neće poremeti radi vremenskih neprilika koje se očekuju narednih dana u Antaliji. Do sada odradili smo sve predviđeno, treninge i utakmice, sve što smo planirali, zacrtali smo odradili. Rezultati na prijateljskim utakmicama naravno da za mene nisu zadovoljavajući, inako pokrivaju neke stvari dobre koje smo napravili. Dosta je bilo dobrih stvari, onako kad bi okarakterisao ove dvije prijateljske utakmice jeste puno nekih grešaka, onako kardinalnih, individualnih što su nas koštale faktički dječje greške, ali dobro, bolje da se sad dešavaju nego onako kad ljudi sa strane i navijači gledaju samo rezultat, onda kažu aha evo ponovo su izgubili, onda dosta toga dobrog što smo napravili, pogotovo na primjer prvu utakmicu protiv Vojvodine, nije došlo do izražaja. Ali okej, mi znamo gdje smo, šta radimo, šta smo htjeli i šta smo dobili. Brinu malo naravno ove povrede sad neplanirane, neke mehaničke. Evo, Lan Vidmar vjerovatno će biti van konkurencije. Omar isto za zadnju utakmicu vjerovatno neće konkursat jer je skrenuo zglob. Pius isto ima problem sa vratom, pa vidjet ćemo, ali evo, okej, imamo dovoljan broj igrača, tako da će neki drugi dobiti priliku i do povratka u Maribor i utakmice sa Celjem imat ćemo sasvim dovoljno vremena. Nadam se da ćemo imati najbolji mogući sastav na raspolaganju. Pa jeste sigurno da raduje da je Tete konačno evo, na terenu. Radio individualno sa Vuletom u teretani, mislim da ima već dobru podlogu, sad ide taj individualni dio na terenu i za nekih možda 10 do 15 dana očekujem da krene u trenažni proces sa ekipom i da bude na 100% nivou i da se stavi na raspolaganje. Pa vidjet ćemo, da ne obećavam sad ništa, vidjet ćemo. Sigurno da će se vidjeti promjene, onako čime sam zadovoljan jeste da smo i po parametrima i po nekim stvarima, mislim da smo se trkački podigli, da momci su savladali neke osnovne principe kroz koje smo se tražili u prvoj polusezoni i mislim da će to biti vidljivo. Protiv Vojvodine, na primjer, imali smo jako velik posjed lopte, probat ćemo da imamo kontrolu nad utakmicama, naravno koliko nam dozvoli protivnik i uvijek će naravno biti kao i do sada da svaku utakmicu idemo na pobjedu. Pa dok sam završavao edukaciju za trenera na A kursu, moj profesor Mensur Dogan, tada od kojeg sam zaista mnogo naučio i kojeg evo, pozdravljam ovim putem i stvarno je pomogao u mojoj trenerskoj karijeri. I uvijek na kraju seminara imamo završnu riječ i obratili smo se kako mi je bilo na seminaru, tad sam još bio aktivni igrač i onda mi on rekao dobro Feđa, sve super, ali bolje je biti mlad trener nego star igrač. I ta me rečenica nekako vodila narednih mjesec dana i tu je negdje bio mart i kad smo završili sezonu, završio sam igračku karijeru u Zvijezdi Gradačac. Na zadnju utakmicu doživjeli smo veliku nepravdu, jednu tako lakrdiju i onda i ta rečenica u glavi i to sve, rekao sam ok, dosta i posvetio sam se ozbiljno trenerskom poslu. Moja sreća je bila da faktički za mjesec, dva sam dobio posao da radim u seniorskom fudbalu jer me pozvao moj klub gdje sam proveo dosta vremena, Travnik, bio sam asistent trener. Svi kažu da sam ja krenuo od Goška, ja sam faktički krenuo od Travnika jer sam tu počeo svoju neku trenersku karijeru. Imao sam priliku da radim sa profesorom Osmanom Bajrićem koji je imao potpuno povjerenje u mene, koji je tada imao i neka predavanja na fakultetu i onda mi je znao ostaviti ekipu po 2-3 dana da radim sa njima i to mi je bilo jedno veliko, ogromno iskustvo. Pred kraj te sezone 2 zadnja kola sam ja i vodio i onda sam napustio klub i eto, poslije toga nakon 3-4 mjeseca dolazi poziv iz Goška i kreće moja seniorska karijera. Pa volim da gledam ekipe koje igraju visoki pressing, koje napadaju. Naravno da sam uživao u Kloppu za vrijeme njegovog mandata u Liverpoolu. Volio sam da gledam Atalantu kod Gasparinija, Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen u jednom trenutku, Leipzig. Tako da to su neke ekipe koje onako nisu možda atraktivne, nemaju velike zvijezde u timu, ali
osvojili su velike stvari, napravili su velike stvari na taj neki timski duh i na tu igru koju ja vidim kao neku svoju viziju. Pa ne pijem alkohol nikada i radi vjerskih razloga i nisam nikad ni probao. Ne pušim, tako da ti poroci nemam te poroke, ali eto, naravno kad se pobjedi radostan je, onako imam neke, kad pobjedimo ne mogu da spavam, a zadnje 1-2-3 godine kad izgubimo onda valjda od umora odmah legnem da spavam i dobro je da na taj način kroz san izbacim ljutnju i stres i bijes, što bi rekli poslije poraza. A onako kad dobijem onda pucam adrenalina, volio bi da je već sutra nova utakmica. Tako da eto, to mi je nekako, ali mijenja se kako ide moja trenerska karijera, znam da je prije bilo obrnuto, ali zadnjih neki 2-3 godine to imam, takav neki običaj imam. Ali uvijek kad završim utakmicu, prvo se javim supruzi, djeci, ocu, majci, to mi je neki ritual. Jer znam da su oni uvijek tu i nemamo puno iskrenih prijatelja, a oni su uvijek uz nas. Pa onako volim neke te stvari da onako gledam da li sam, kojim sam čarapama došao, koja je trenerka ovdje kad smo došli u Maribor. Prvu utakmicu mi Janko dao jednu trenerku i onda nosio sam to dok nismo doživjeli neki negativni rezultat. Ali onako, to su neke stvari, sitnice, ali pratim to. To mi je onako u životu uvijek, mislim da mi kao neke stvari kao donose sreću, ali sve to što kažu prazno vidi. Matematika, volio sam matematiku, išao sam na takmičenje iz matematike, predstavljao sam svoju školu i zaista sam volio taj predmet. I dan danas supruga radi zadaću sa djecom, većinu ostalih predmeta, a kad je matematika u pitanju, onda sam ja, pošto sam sad odsutan, onda je video poziv ili poruke, ali eto, uglavnom za taj predmet sam ja zadužen. Zajedno 28.